пешвоз мегирем бо кафгубиҳо Фарух Ҳасанов. Дӯстони азиз, раҳмат ки таклиф кардем. Какой же я был дурак, все видел, не признавал. Просто тебя любил, берег тебя, меня же не сберегли. ҳама ин номҳоеро ки гуфтед бо ҳама онҳо мехоҳед дуэт кунед? Ман дар ниҳоят як хоҳиш дорам. Мехоҳам қати Ҷастин Бибер дуэт кунам. Агар рақамҳояшон лозим бошад хубон дорад. ҳамсаратон ба кор ва фаъолияти шумо чӣ гуна муносибат доранд? Оста оста одат кунонем. салому алейкум шунавандагони азиз, бо шумо ҳастам Рафаэл Гулов. ин аст шоу барномаи муҳити зинда аз мавҷи 95.5 FM ва меҳмони навбатии мо имрӯз нафаре ҳастанд ки чанд рӯзи охир дар тамоми сторизҳои Инстаграм чарх зада истоданд ва бо маҳорати нотакрораш дили миллионҳо тоҷикону рӯззабононро ба даст овардааст. хуб, пешвоз мегирем бо кафгубиҳо Фарух Ҳасанов. дӯстони азиз, салому алейкум Фарух ҷон, хуш омадед ба студияи радиои Нав. Саломат бошед, раҳмат ки таклиф кардем. саломат бошед. хотиррасон мекунам ки сарпарасти шоу барномаи муҳити зинда ширкати Тисел мебошад. Тисел нуқтаи дастрас ба дунёи рақамӣ. Фарух, пеш аз ҳама табрик мекунем ва фикр мекунам ки тамоми мардуми тоҷик ҳангоми тамошо кардани шоу барномаи Анука все вместе дар ҳаяҷон буданд ва ифтихор низ карданд ва ҳамаон нафароне ки дар жюри ба шумо овоз доданд, ба ҳамаи онҳо респект, красавчики, ва нафароне ки овоз надоданд, мо онҳоро ба хотир гирифтем. албатта марамад, бигӯед ки чӣ гуна ба анамун шоу барнома роҳ ёфтед, чӣ гуна буд, каме нақл кунед. Як бор дигар салом алейкум ҳозирони гиромӣ. ранги тӯй сар шид. Бардори азизи хел сар шид барнома. Мо се кас, шумо чӣ хеле ки медонед, мо аввал се кас сар кардем, то ҳозира шукри худо се кас рафтестем. Мо ҳамин барномая анкеташа яъне пур кардем, дидем, гуфтем ки мо ҳамин анкетара се каса пур кунем ва се каса давҷа баромад кунем. ҳам хел ситуатсия баромад ки ба мо атве додан, гуфтанд ки мутаассифона дар инҷа фақат солист метавонад баромад кунад, овозхон, бе мусиқачӣ. баъд бачаҳо давом додан, гуфтам бира худ тоқа баромад ку. гуфтан ки хай мо фаҳмидем ки дад разбор надорад. гуфтан ки мо боварӣ дорем, шукр меравӣ, давҷа ҳамаш хуб мешад. хай ина даври четвертфинала ҳоло ба ин суолҳо каме баъдтар бармегардем. биё хуб, шунавандагони мо зиёд интизор нашаванд, мехоҳем ки бо як садои хубатонро шунаванд, бо як таронаи зебо шурӯъ кунем. кадом тарона мешавад? мехостем барои шумо як аз сурудои худмона замзама кунем. называется «Понедельник». Это она авторская песня. С удовольствием для вас, друзья. Отлично. В четверг песня «Понедельник» от Фаруха Ҳасанова. Погнали. Почему так сложно отпустить? И без тебя эти дни летели. Не бы жить-то без памяти. Ты разучил с тобой понедельник, а после день за днем, не зная, что потом, не зная, как теперь доверять. Но больше не вдвоем все, что осталось. Лишь только вспоминать, как по мной по дворам с собой наедине. Я предана по пятам, ты предана, но не мне. Пытался все изменить, но коли так изнутри, что будешь ты теперь мне со мной провожать эти ночи. Я все тебе отдал, теперь я обесточен. Не ставь эту точку. Какой же я был дурак, все видел, не признавал. Мне хотелось верить, и я просто тебя любил. Берег тебя, меня не сберегли. И не было больше сил, ничего не простил. Я тебя просто любил внутри. Так мне хотелось просто тебя любить.
Так хоть немного чувств я не отпустил. И где теперь взять мне сил, чтобы все отпустить? Как тебя не любить, любить, любить? Как же так? Говорила, что все навсегда, и я тебе верил, видит Бог ни дня, и не прошло без мысли о тебе. Но что с тобой? Расскажи мне, что тебя томит, и почему так режет изнутри? Нету покоя, как мне держать руки твои, когда они да в чужих ладонях. Мне бы знать, а как ты там, и что теперь твое сердце согреет. Нас с тобой разучил понедельник. Ты будешь не со мной провожать эти ночи. Я все тебе дал, теперь я обесточен. Не ставь эту точку. Какой же я был дурак, все видел, не признавал. Просто тебя любил, берег тебя, меня же не спекли. И не было больше сил, ничего не просил. Я тебя просто любил внутри. Так не хотелось просто тебя любить. Так хоть немного чувств я не отпустил. И где теперь взять мне сил, чтобы все отпустить? Как себя не любить? Просто тебя любил, берег тебя, меня же не спекли. Не было больше сил, ничего не просил. Я тебя просто любил внутри. Так не хотелось просто тебя любить. Так хоть немного чувств я не отпустил. И где теперь взять мне сил, чтобы все отпустить? Так тебя не любить. Саломат бошед. Браво! Браво, браво, аҳсан. медонед баъд аз ин суруд фикр кардам ки онро барои нафаре ки барои он духтаре ки шуморо рад карда буд бароямон хондед. Бисёр бо ҳаяҷон, бо муҳаббат хондед ки ана шунав ки ман имрӯз дар куҷо ҳастам, ту дар куҷо ҳастӣ. Хуб, Фарух, шумо мешиносед Хубонро, роҳбари радиои Нав. ӯ бисёр мухлиси Николай Басков аст ва мехоҳад фаҳмад ки дар паси саҳна низ Николай Басков ҳамон гуна шуху хандонрӯй аст ё ин ки дар камера одами шух аст? мо ҳамагон медонем ки ҳунармандон дар саҳна чӣ хеле инсон ҳастану паси саҳна чӣ хеле инсон ҳастанд. барои ҳамин мо дар паси саҳна як бор дидем Николай Басков, ҳамон замоне ки одам бисёр буд ва одам талпа бисёри бад буд ва онҳо бояд ки репортаж медоданд. уҷа чанд намуд телевидение омадагӣ буданд, бояд сёнкашон мекарданд, интервю медоданд. барои ҳамин саросима омадан, коршон набуд кардан, рафтанд. хеле мо рости гап нашидем, чун суҳбат накардем ки фаҳмем ки чӣ хел одам аст. истини лицошоно надиден? мо боварӣ дорем ки дар ҳаётам ҳам хеле аст, барое ки аз ҳама юмори бақувваттарин хиёл мекунем дар ҳамон проект ҳамон рӯз ҳамон мардак буд. фақат шӯхӣ мекунад. бале. Фарух, имрӯз мо бештар дар бораи ин барнома ҳарф мезанем, чунки шумо дар бораи худ аллакай дар барномаи ногуфтаҳои Акай Урзу аллакай гап задед. ҳамагон медонанд шумо ки ҳастед, ба чӣ коро машғул ҳастед, кай гурӯҳи шумо шурӯъ шуда буд. ҳама инро аллакай мухлисонатон медонанд. хуб, биёед каме спойлер мекунем. дар финал чиро интизор шавем? ҳоли ба финал мо барои финал баромадан мо бояд ки полуфинал гузарем. барои ҳамин ҳозир мо даври ним ниҳоиро гузаштем, четвертфинал. ҳозир мо барои полуфинал тайёрӣ дестем. бо дастгирии шумо ман боварӣ дорам ки мо аз иҳудаш мебароем ва финал ки наздик шуд ҳатман ба шумо мегӯм. марҳамат, мегузарем ба суруди навбатӣ. кадом суруд мешавад? якта суруди бисёр барои худам писанд дорем. бо ҳамроҳи бачаҳо мо онро бисёр нағз менавозем. инам як суруди чӣ хел бигӯм, ишқу ошиқию ҳамин дилтию ҳам хеле суруд аст. ишам ба забони русӣ. бо иҷозати шумо оғоз мекунем.
самого утра мысли о тебе я запутал. В первый раз влюбился в тебя, будто забудь мои слова. Проснешься под утром, мысли обо мне твои не врут. Первый раз влюбилась в меня, будто тут стою холодным утром между тем. С ночи до самого утра мысли о тебе я запутал. Первый раз влюбился в тебя, будто забудь мои слова. Проснешься под утром, мысли обо мне твои не врут. Первый раз влюбилась в меня, будто я тут стою холодным утром между тебя. С неба звезды падали, словно слезы капали на пол. За любовь нельзя платить. Кто же знал, что подождем? Я думал, что не я, думал о весне. Я думаю, как и сказал, что в ее голосе милей, голосе нежней. И думаю о ней я, думаю о ней всегда. Ты я, под окружение лета. Ты я. До самого утра мысли о тебе запутал. Первый раз влюбился в тебя, будто забудь мои слова. С ночи до самого утра мысли о тебе запутал. Первый раз влюбилась в меня, будто я тут стою холодным утром между тебя. Я тут стою холодным утром между тебя. Спасибо огромное. خب فاروق اینجا بسیاری ها خواهش کرده استودند که 4 مصرع سرودی ارکاده و اینچنین یا اینکه سرودی Another Love یا اینکه Andro как не любить از همینا یگانتاش 4 مصرع. تمام سربلند باشین. برای شما کدامش بسیارتر شما طلب میکنین؟ Another Love, Arcade или же Another Love можно, пожалуйста. Хорошо. Ташаккур. Марамат. I wanna take you somewhere so you know I care, but it's so cold that I don't know where. I'm proud to daffodils in the prettiest trees, but they don't wanna fly like they did last spring. And I wanna kiss you, make you feel alright, just so tired to say my nights. I wanna love and I wanna love. All my tears have been used up. Oh, another love, another love. All my tears have been used up. Oh, another love, another love.
have been used up more than not a law, not a law. All my days have been used up more than not a law, not a law. All my days have been used up. بهترین صدایتون خسته نباشد. تشکر. خب فاروق چند پیش از اروپا برگشتید، میتونید درباره این سفرتون کمی نقل کنید؟ چگونه بود؟ از اونجا موتیواسیون گرفتید؟ موتیواسیون поднять کردید؟ Мотивацию надо поднять, друзья. Сабаби ба Авропа рафтани ман ин чӣ бугум барномаи бисёр байнулмилалӣ нест. бо он инсоное ки мо вақти мактаб мехондем, бо инсоно мо рақобат доштем, кор мекардем, ҳамуно фақат як барномаҳои хурдакак барои худашон ташкил мекарданд ва ҳамчун сарояндаи контракт бо контракт моро таклиф карданд. мо тур кардем, тури аврупоӣ кардем ба чанд давлатҳои Аврупо. سفر کرده در اونجا در برنامه‌شون اشتراک کردیم، یک چند سرود زمزمه کردیم با زبان تاجیکی، با زبان ترکی، هر خیلی پژلانی قدر چی نبود، بسیاری بعد بین‌المللی نبود که وای میبرمنده. خب اما به هر حال کار بود، تو شما رفتید پول کار کردید در اونجا؟ بله این خیلی گویم خوبتر پول کار کردید. اینش نیز مهم است در زندگی فکر میکنم. خب و سوال دیگر چنین است که همه دخترانی که درباره قلب فاروق بند بودن یا نبودن پرسیدید، من شما رو کمی غمگین میکنم. برای فاروق خوشبختانه و برای شما متاسفانه قلب الکای بند است، چون که فاروق الکای جنات مشچینه که говорится да. خب همسرتون با کار و فعالیت شما چگونه مناسبت دارند؟ وقتی که مثلا دختران در کامنتاری ها مینویسند я тебя люблю сердечки там под stories هم отвечают، چی میگن؟ اول کم ترک مشکل بود برای فهماندن، برای فهمیدن و این چیز عادت کردن، برای که من خوب میفهمم مثلا از طرفی اگر زنم نگاه کنم خیلی سیتواسیون بسیاری قین است، برای که بسیاری دخترها می نویسند، بسیاری دخترها یگان سابشنی روی میکنن در دایرکت. این چیز بسیار دلشکن است، برای می کم ترک استا عادت کنندیم. حاضر شکر خدا میفهمن با عقل که هستند، خواندگی شکر میفهمند که من با این کس جواب دادم چون که مخلص هم هستند، من یگان جو نرفتم همراهشون، سویدانیا نگذراندم. این وقت ساعت برای دیگر چی است؟ بسیار از پستوبکو وای میشد. این موضوع اگر سیتواسیون خیلی ده، اگر روزی ما دا نویسن ما اتویتیم نه استریچ کنیم، یگان جو رویم، این چیز уже کم ترک بزرگ میشد از طرفی مردی خودم. برای ما کوشش میکنم که چه بگم یک کاری کنم که سخت نرسه، بگذار که ما سراینده این چیز به حد سخته برای دختران کاری میکنیم که پا داخل نشود. همین چیز بهترین ما میدونستیم که تو مردی قوی اراده هستی، بگذار همیشه همین گونه باشد، زنده باشین. خب مرامت میتونیم با سرود نوبتی گذاریم. کدام سرود میشود؟ سرود نوبتی میخوام که همون سرودی که در چتورت فینال یکم برآمد کردم، لاولی نام دارد، همون سرود پیشکش شما گردونم. بسیاری که آدما گوش دارن حاضر این سرود سراز میفهمن، уже این سرود بسیار عاشق شدم، برای که همین سرود اومد یک 15000 20000 подписчики اومد. بهترین بسیار سرودی با برار لاولی در اجرای فاروق حسنов. از اون بیلی الیش ما بسیار کار کردیم. سرودی لاولی در اجرای فاروق حسنов از موج 95.5 FM رادیوی نو. رفتیم. I gotta stay now. Oh, I hope someday I'll make it out of heaven if it takes all night. Oh, 100 isn't a place to hide, but I can't.
broken out of time, looking for out of place. Something's on my mind, always in my headspace. No, I hope someday I'll make it out of heaven if it takes all night or 100 years. Need a place to hide, but I can't find one. Wanna feel alive outside. I can't find my feet. Isn't it lovely? All alone, heart in a glass, no wine of stone, tears into pieces, skin above, halo, welcome браво, каф гӯёи шумо. Ва мегузарем ба суоли дигар аз Instagram. Бузург навистааст ки когда ты споешь гимн на ФК Кефтеме, все-таки написано было. И футбольный клуби мой. Футбольный клуби мой, уҷада ма бозӣ мекунам ҳамроҳи бачаҳо. Бузургҷон зинда бошӣ, ҳатман барои ту гимни Кефтеме ҳатман менависем рӯзои наздик, худо хоҳад. Ин як гимне аст ки шумо худатон эҷод кунед бояд барои командаатон. Кефтеме гуфта ягона хизмат кардан ко. Аҷоиб, ҳатман интизор мешавед. Шуда ки Рафаэл, шумо агар бузурга бигем ки пардохт кунад гонорари гимнхониро, барои ки камтара қимат меғалтада. Всё, тамом. Бузург маромад маблағро омода кунед. Фарух омода аст ки гимни Кефтемеро баҳри мухлисонаш ва баҳри командаи Кефтеме пешниҳод кунад. Ташаккур. Ва боз як духтараки дигар дар инҷо мепурсанд ки рост аст ки дар шоу-бизнес муваффақ шудан ба духтарон осонтар аст нисбат ба писарон? саволи бисёр аҷоиб. Агар духтар мешудам, мумкин ки ба ин савол ответ дода метавонистам. Хуб, шумо масалан чанд сол аст, чанд 2 соли охир бигӯем плотно работаете в шоу-бизнесе, хато намекунем. Мебинед масалан ки чӣ гуна аст ва ки бештар клипҳо омода мекунад, аз куҷо маблағ меёбад, масалан ҳамаин чизоро каму беш мефаҳмед ку? Ман хаёл мекунам ки сарчашмаи маблағ барои клип кардан, барои ягон барнома кардан, барои сарояндагон ин дар Тоҷикистон мутаассифона туй аст, рафтани туй. Ну мутаассифона не, аз як тараф ин хуб аст, аз дигар тараф камтарак мезе, барои ки чӣ бугум суми пули стабилни агар биёяд, кайфияти кори нав, кайфияти мусиқӣ кардани нав гум мешавад. Аз ҳамин сабаб хаёл мекунам ки бисёртар сарояндаҳои духтар дар Тоҷикистон бисёртар туй доранд ва аз ҳамин сабаб метавонанд ки клипҳои хушрӯ кунанд. Ва медонед вақте ки маро мепурсанд ягон чӣ мегӯянд шоу-бизнес, ман мегӯям ки рости гап ин фикри шахсии ман аст. Мо дар Тоҷикистон танҳо туй бизнес дорем, шоу-бизнес не. Агар ҳамин калимаро медонистам, ҳозир ҳамин гапро мегуфтам ки мо туй бизнесе. Аммо шумо дар шоу-бизнес ҳастед ба чӣ хотир? Барое ки туйҳо ҳам доред, аммо бештар масалан тамоман намерем. Умуман намеред? умуман туй намерем. Масалан туи дӯстон ягон туи дӯстон дигар, туи дӯстон шавад, туи ҳамкурсо, ҳамсинфо, рафиқон шавад, бе пул рафта хизмат мекунем, ягон гапи зиёдӣ надорад. Ва ин хел гӯем ки агар туи заказ мегирем, ин хел мо туй намерем. Маромад, мегузарем ба суруди навбатӣ. Кадом суруд мешавад? Суруди навбатӣ невеста ном дорад. И суруд камтарак историяи худаша дорад. Яъне барое ки пеш аз туи худам ҳамин суруда мо ба нияти ки дар барои арӯси пешинаатон хонда будед? Мехонам, ба ҳамин ният мо кардем. Ва бо як нияти дига ҳам дошт, мо хостем ки туйёи Тоҷикистон ҳамаша бигирем. Суруди невеста дар иҷрои Фарух Ҳасанов аз мавҷи 95.5 FM радиои Нав. Рафтем.
Только тебе я мечтал. Твою красоту я познал. Каждый божий день я искал. Как же до тебя я не знал. Твое имя светом кричал. И вдруг увидел твой нежный взгляд. Как повезло мне, что ты моя. Своей улыбкой творишь чудеса. С тобою счастью нет конца. Хамакаса. Боже, она прекрасна. Частичка рая. Смотрю я тая. Боже, ведь сердце едко. Моя невеста, моя родная. Hey! О, как приятно под луной. Лови моменты, не отпускай. Боже, она прекрасна. Частичка рая. Смотрю я тая. О, Боже, ведь сердце едко. Моя невеста, моя родная. Частичка рая. Моя невеста, моя родная. Спасибо! ташаккури зиёд, садоятон хаста набошад. Суоли дигар чунин аст аз подписчики шумо. Почему в песне Фарух поет «Бегениш пешим бия бия»? Сам не может пойти? Это больная тема. Всегда это и мне говорят. Я не знаю, о чем мы думали, когда мы писали эту песню. Наверное, таки это подошло к рифме прям. Вот, под рифму хорошо попало, и мы решили оставить это. Отлично, спасибо. Астароянда гони худамон, тоджик. Киро гуш мекунед, мухлиси ки астед ва бо ки мехоед дуэт сароед. Инҳо метавонанд се нафари дигар гуна бошанд. Иҷ гап надорад. Аз худамон, а? Бале, аз тоҷик. Астарояндаҳои тоҷик. ба ман ҳозир равияи формати равияи Сафар Муҳаммад, Никрус, равияи ҳамино мақул аст вақти хондам. Карлион ва аз сарояндагоне ки гирем чӣ хегум бенд доранд ва бисёр муваффақ ҳастанд дар ин ҷода. Гурӯҳи Шамс, Мадина Ақназарова, Нозим Олимов. Вот, и остальные. В общем, их несколько, я не могу там перечислять. Беҳтари. Все талантливые. Хоб, ҳама мин номҳоеро ки гуфтед, бо ҳама онҳо мехоҳед дуэт кунед ё ин ки инҳоро ҳамашро гӯш мекунед? Дуэт мехостам бо ҳамроҳи Мадина Ақназарова шояд. Ман дар ҳамин ҳаёт як хоҳиш дорам. Мехоҳам қати Ҷастин Бибер дуэт кунам. Вот и всё. Мо интизор мешавем. ҳатман. Агар рақамҳояшон лозим бошад, хубон дорад. Ситуация буд вақте ки мактаб хондам. Кам сурудхонида шавқ доштам. Баъд ҳамон вақто як рӯз Инстаграм даромадам ки Ҷастин Бибер прямой эфир кардаге. Дар дасташ гитара хушрӯ хондеста сурудоша. Ба ман дамҷа комментарияш амхе навистам ки bro wait for me. Насиб бошад, гуфтам дамхе иншоаллоҳ рӯзҳои наздик, солҳои наздик ман ба қатита фит мекунам. Ира фаромӯш накард. Баъд ҳамон гапи худам скриншот кардам. Як ҷода бировардагӣ мондагим ки гум нашавад. Чанд сол мегзарад, ман ба орзу мерасам ҳатман иншоаллоҳ. Хуб, малойко умид кунандагар ҳатман. Амра баъд мебарам нишонаш медам. Бале.
мегузарем дар бораи шоу барномаи Анука все вместе. Хуб дар барномаҳои оянда там четвертьфинал дигару кадом сурудҳоро дар нақша доред барои сароидан? бисёр хуб мешуд агар ман метавонистам мегуфтам ба шумо ки дар даври полуфинал чӣ ба шумо тайёр кардам ва афсус ки мутобиқи контракт мо наметавонем чизоро гуфтан барои ин хубтар мешад интизор бошанд интрига мегум ки ин барномае ки мо дар полуфинал тайёр кардем ва рӯзҳои наздик мерем мехонем аз ба гуфтаи ман вай ман ба фикру хаёли ман аз барномае ки шумо тамошо кардед чанд маротиба хубтар аст. мо дар бораи туй гап задем. бале метавонед ягон суруди туй ё на инҷо программни директори мо Қандил бисёр хоҳиш кардан 4 мисра ягон суруди туй ё на сароед. чӣ хеле ки бисёриҳо медонанд даже ака Рафаэл апай хубона ма каса медонанд ки ма айғармам барам як та суруди. бале Фаррухҷон шумо аз минтақаи ғарм ҳастед ман низ Қандил ҳама ғарбиёнҷо ҷамъ шуданд марамад барнома туюмо бисёр мешавад. бале албатта мо нарху наворо ҳам мегӯем дар инҷо. сарто сари бомчуна кавкҳои дарие ин духтаракҳои хармӣ монанди парие сарто сари бомчуна кавкҳои дарие ин духтаракҳои хармӣ монанди парие қадаки буланша садқа абрӯи камоша садқа холаги суманша садқа духтаракҳои хармира қадаки буланша садқа абрӯи камоша садқа холаги суманша садқа духтаракҳои хармира кавкҳои дарира. браво браво аҳсан ташаккури зиёд. хуб бале баъд аз ин барнома фикр мекунам ки дар инстаграм интизор шавед нарху навои туй чанд аст гуфта мухлисонатон мепурсанд ва дархост мекунанд. хуб мегузарем ба суруди охирон дар барномаи имрӯзо. бале суруди охирона барои чӣ мегум муҳим аст муҳимтарин аст дар ин барнома барое ки ин суруд бо ёрдами ин суруд ман тавонистам ки ба даври полуфинал гузарам. суруд ном дорад Arcade хеле ки шумо гуфтем Аркаде ба гуфти Рафаэл. A broken heart is all that I'm still fixing all the cracks. Last a couple of pieces away. I carried it home. I'm afraid of all I am. My mind feels like a foreign bed. Silence inside my head. Please carry me on. I've spent all of the love I've said. We were always a losing game. Small town boy in a big kid. I got addicted to a losing game.
like carry down, carry down, carry Get over. Carry on this roller coaster. Yeah. More I know. Loving you is a losing game. سلامت باشین. سلامت باشین. براво براво احسن فاروق. خب دوستان عزیز خاطررسان میکنم که برنامه پورا رو میتونید چند روز بعد در یوتیوب کانال رادیوی ناو تماشا کنید و در کامنتاری فکر خود را البته نویسید و کی رو در برنامه‌های آینده دیدن میخواهید. اینچنین من میخواستم با موسیقیچیون با گروه فاروق مینداری خود رو بیان کنم. خسرو جان سنت خسرو بله یک کف کوبی براشون. تشکر زیاد و خاطررسان میکنم که سرپرست کل شو برنامه محیط زنده شرکت تیسل میباشد. تیسل نقطه دسترس به دنیای رقمی. فاروق جان مرا در آخر برنامه میتونید درباره نقشه های آینده تون بگویید و با مخلصانتون یگان چیز گفتن خواهید اگر مرا شنوندگان گرامی تماشابینان عزیز از شما ما یک خواهش داریم. چه خیلی که شما میدونین ما یک نماینده از تاجیکستان رفتگیم در بین قدر دولت‌های سنگی تاجیکستان خودمون رو معرفی میکنیم. برای همین فقط از شما دستگیری به آخر ما طلب داریم. فقط دستگیری بگذار در شبکه‌های اجتماعی میتونین دستگیری کنین. بگذار که در کامنتاری که در زیر همون ویدیو ویپوسکی که برآمدگی همونجا میتونین رسونین. خلاصی گپ همین فقط ورتیو ناس ما بس نیپدویجام. میخواستم پرسم سوال آخران. خدا خواهد انشالله اگر 6 میلیون رو بریدید چیکار میکنید آنها رو؟ از من میتونستم کم ترک خایپ گپ زنم بگم که 5 میلیون 6 میلیون هم میگیرم بلاگتفریتی نمیکنم همشه. نه من در پلانم هسته انشالله یک قسمش میخوام که بر چه بگم با آدمای معیوب با آدمایی که کم ترک پرابلم‌های زندگی دارن با اونها یاردم کنم. و میخوام که باقی مانده سونشه در ساحه صنعت در ایجادیات در کلیپ ها سرودای نو با نو همتون میدونید که سرود کنی آسان نیست. قیمت برای همین الکی با ما اگر در نصیبمون باشد میتوانیم که بسیار چیزای تر و تازه بسیار چه بگم موسیقی های تر و تازه میتونیم و کلیپ های زور پیشنهاد کنید برای مخلصانتون. البته تشکر و خاطررسان میکنم که فراموش نکنید این چنین انداز سپاریدن رو. بله خب دوستان عزیز این بود نشر نوبتی شو برنامه محیط زنده. با شما بودم رافائل گولف و مهمان امروزه ما بودم فاروق حسنов. تو باز دید و تو باز شنید از موج 95.5 FM رادیوی نو. خیر زنده باشین برای کار. Новое радио. Новое радио.